باش خونده کاری منی هیجا ایرو وینای امی چارایش پرتوکاره فیده ها برانش مش خواه ایزانیاری وینای امی ایرو بردوامی ها وینای امی چو یا بری وینات تایبت دما گومگو هی برین لباتیش چار جوریان پیکته جوره یکم شکر مد وینای خونی بورید بر ایرو جوره دوامی ببن او رون و پروتین دست بکه امی دست بک به رون بکن رون یعنی ناوی وینی لاتینی گم جرد بیجن لیپید او جرده گوتن لیپید بزمان کردی هم جرد به رون بلاتینی لیپید وقت بین اسج رون یا لیپید رچنه لیپید رون او هیبرین لباتینه گود نواوی دناین بشافتن رجه وانا یا قاسی وانا دپرتوپلازمای دا 5 صدین قاسی وانا چقیسی اما که رجه ویناش خور بنویسینه 5 صدی دپرتوپلازمای دا بجه دبر امورن جورین رونا چند جوره الجمنین هر جوره چاواتی دا بش کرن و چه سمبولی وانی کیماویه ایرو امیوانا پفدوره دا بش بکن یکم یا حسان یانجی جوره یکم او رونین حسانه روی حسان جی چی پکته جی آسید و گلیسیرولی پکته جوره که حسان جی آسید و گلیسیرولی پکته جوره یا دویمش خونه وینا حسانه پر چکر وینا حسان آسید رونی وک سمبولاوین کیماوی اموجی دینن اف سمبولاوین کیماویش خود پرتوکه جل جمعه دانینه لی پشتی وینا جی ملورجی جوار نیویسان آسید رون او جی دو جوره ین ترکری ین نترکری ترکری چن الجمع نترکری الجمع چنم ام کارن با پودور شروع بکن وک هفرو کرنه لی دست بکه میه کو جوار بیجن می دور وگرن هفرو کرنه دناف برا واناد ترکری اتم وانا تر یعنی اتم کربن وانا تر چاوایه ام پودور بینه گو هر کربن گیجه دی هیدروژن پیو دی گریدا یعنی هر اتم کربن دی هیدروژن خواه گریدی ده از واناش کوی ده بدست دخینم از واناش جه برهمه لاورا جه چه؟ برهمه لاورا اف رون چرا جد لاشه مد زیدت که دما گو از وانا تیما بجی دریا تیماری دستینه چه ریجا چه لاشه مد زیدت که ریجا کلسترول ریجا کلسترول دما دلاش دزیده دبه اف دبسه دما نخوشیه وک نخوشیه حشب بنا دامارا وک نخوشیه دل اف شروع فکرنا جوره ترکری جه آسید رونا دیسم پفدور وگرینه جبر همه لاوران تیم بدست خستن کربن آوینا تیره چاواز تیره هر کربن که دی هیدروژینا خواه گریده ده اف آسیدا ترکری جوره آسیدا ترکری چت کل جمع رجع کلسترولیت هندره خوینه ده زیدت که گودبه صدما نخوشیان ده هندره لاشم ده وک نخوشیا دل و حشبونا دامار امورن یه نترکری چما اجوانار به نترکری جناب خویایی دما گویاز دبی تر یعنی هر کربونک دی هیدروژن پیوی لیوان ترکریه هر کربونک هیدروژنک پیوی تا ببه روشا ترکری دوی گو هیدروژن که دی شخور بگیره وی دمی از جر بی ترکری اف ای رونی نترکری از کر وانا و دست خینم از کر وانا دستینم جه برهمه ای شیناتیان جبر همین شیناتیه او جی عینی رونین ترکری رجای کلسترولی تندره لاشی میده زیدت که رجای چه زیدت که او جی رجای کلسترولی تندره لاش زیدت که دما رجای کلسترولی زیدت او جی دبه صدامی نخوشیه ودام وکر بینن وک هفرو کرنه ترکریش بر همه لاورا نه ترکریش بر همه شیناتیه لی هر دو جی جی کلسترولا لاشر نباشن گوزیدت که دب صدما نخوشیه اتم آوین کربونی لور ترکره ده هیدروژینا هل دیگره لیل ودانه ترکره هیدروژین که هل دیگره ام وک مینا که بدن آ ترکری آسیدا نیوشک آسیدا نیوشک چاوا
CH2 CH2 COOH ev asîda nîvişk e. Go çi ye? A têrkerî. Yan têrkerî. Ya ne têrkerî? Asîda zeytê. Zeytê. Asîda zeytê çawa tê nivîsandin? Yeksani. Yani wêzî bêne. Kevanekê vekim. Danî hefta û COOH. Ez ê vêna evaya çi ye? Evaya asîda zeytê. Vê de me nas kir asîda nîvişk ya têrkerî asîda zeytê ya ne têrkerî. A zeytê ji xwe jê berhemê şînatiyan a nîvişk jê berhemê lawra. Li vê de her du cûreyê xwenî êron bi dawî dikin. Cûreyeke me hêsan, cûreya duyem asîdê ron. A sisiya çil cemeyê cûreya a sisiya ronên kom. Ji xwe ronên kom jê hevgirtina ronên ê hêsan bibûrînin ne êron ne asîdê ronî ji hevgirtina ronên hêsan bi hin pêkhatê verin. Wek şekil, wek fosforê û dibin steroîd. Ez werim vîya ji bo bêhtir ji wer xuya be me pîçkî ji vêna hilînin. Dago em bêhtir şirûve bikin. Tamam. Ronên şekerî ew çi ne? Derbasî daraştina perika şaneyê dibin. Ronên şekerî derbasî daraştina perika şaneyê dibin. Fosforî bêhtirî wêna daraştina bingehî ev derbasî daraştina perika şaneyê dibin. Hem şaneya şînatiyab yan jî hem şaneya lawran be derbasî daraştina perikayê dibin. Lê ê fosforî bêhtirî wêna yan jî bingeha dîwarê şaneyê çê dike got fosforê bi awayê fosfatî dihewîne û danûstandina di hindirê di şane bi dervere li ser wêna yan jî li ser sekên yan jî rêvebe ya di riya wêna re ev danûstandin çê dibe. Ev perika şaneyê got şane ji şaneyê vedqetîne. Steroîd bibûrînin cûreyên ron ji 4 bazinê karbon pêk tê. Mîna, kolesterolê, hormona zayendî. Ev hormona zayendî, ji xwe hormonê zayendî em li cem me heye estrojîn, testosteron û prostrojîn bibûrînin. Ev steroîd cûreya ronên komê ev vatihewîne. Fosforî me got kev dîwarê daraştina dîwarê şaneyê de bingeha wêna bi awayekî fosfatî tê hewandin û ronên şekerî ew jî derbasî daraştina dîwarê şaneyê de. Wek ana giringiya ron, çi giringiya ron hene? Destpêkê jêdera bingehiyê a enerjiya dilaş de. A duyem hin elementê hin vîtamîn û elementê di nav de hatine helandin mehintina wana hêsan dike wek vîtamîna A, D, E û K. A sisyarê ku pêkirina pirtoplazmayê û enerjî û germahiya laş pê radibe yanî rê ku pêkirina vê pirtoplazmayê û enerjiyê ji çi tê diriya ronên got hindiriyê laş de. Beşa me di dua ji wêneya îro goma got ron bi dawî bû ana me dest protînê bikin. Protîn çi ye? Ew hêberên lebatîne got di hindirê hemû şaneyê laş de hene. Ji ber vê yekê ya di dua tê piştî avê ji hêla giringiya wêna û ji hêla belavbûna wêna di hindirê laş de. Em wêna ji kurdistînin ji şîr, masî, em vana di riya tîmarê de em wêna distînin. Em werin biriya wek asîda amonyum. Asîda amonyum hindirê pirtûka we de dema dilê bine asîda amonyum çi ye? Ew daraştina bingehî ya protînê ye. Daraştina bingehî ya protîn. Lê çawa çê dibe? Em werin wek wêne ji xwe biresînin. Dema merovek. Em bi vî awayî wîna birismînin bira devliken bijî merovê me.
دما گووره ماسی کی بخواه یان بمزیخه اف ماسیه هانی دما گو کت هندره لاشی ویناد اف وها ماسی چی تیده پروتین پروتین اد هندره لاشته چی گو هرتین چید به اف پروتین و دگوهره یان جید بچن دبه آسیدا امونیوم جبا گو جهلا خوینه و ورحلاندن دهندره لاشته اف آسیدا امونیوم چه دهندره ویناده گلک المنت دهندره ویناده وک اکسیژن کربن نیتروژن و هیدروژن دنوا خوده دهون اف آسیدا امونیوم اما انا ورن جوره پروتینه چه چند جوره پروتین الجمنو هر جوره جوانا لچند جوره ته دابش کرن پروتین لدی جوره ته دابش کرن او جوره کم یه حسان جوره دویم یه حفصل حسان ام جوارد بیشن هر دو جوره ایمه یه لیفی و یه گوگی یه لیفی چاوانه و کریاتین دهندره پر اون نکاده اوج نوآورد دست بکن نوآورد تیم بشافتن یه لیفی تیم بشافتن ببورینه نایم بشافتن ببورینه نایه نایم بشافتن ایگوگی تیم بشافتن اف نایم بشافتن اف تیم بشافتن صدما دانی نام جیر وی آوایی گود کاره با کفرو کنن که دناف براوانا چکه اف نایم بشافتن اف تیم بشافتن مینا که وینا ایلیفی و کریاتین از لکوی داد بینم دپور و ننوک وقت چیزی و کلاجین از کرد بینم ده تبنه گره دارده و دکر کروکیا ده لسری هستی او دناف برا گه کاده ایلیفی نایم بشافتن و کریاتین و کلاجین کریاتین ما گوت پارو نینو کاده و کلاجین ده تبنه گره دار دلاشه مده و ده کرکرو کاده ین گوگی دیم بشافتن مینا چه البومین البومین سپیکا هکه ده و گلو بومین البومین سپیکا هکه ده گلو بولی ده سیتو ده پلازمای دهندره لاشه مده و هیستون جی دهندره شانه ده ببینی آنجی دهندره پرکا شانه ده اول جمع بفی آوایی ام جوره یکم جو پروتینه به داویت کن امورن جوره دیویم یان هفسری چما ناوی واناتی هفسریه پروتینه حسان بهن ادن رو وک شکر وک فوسفات وک نوکلیک یان جی رونج بولوش وارد بیجن هفسری بشکر چاوا در او رونه او پروتینه گوش پروتینه حسان و شکر از وینات هندره پرکاشانه دبینم ین فوسفات از وانا جهفسریه رونین حسان پروتینه حسان ببورینه به فوسفات ره چا فوسفات ره وک میناک که زین چاوایه او گوش ماست تیب دست هستم جماست کیزین بورین راست مدانی کیزین جماست تیب دست هستن او المنت سرگی آنجی سرگی دی چکرنا پنرده دنوا خود گلک حوینه گلک المنتات حوینه و المنت کربن هیدروژن فسفر و سولفات حوینه ین نیوکلیک او جهفسریه پروتین حسام به اسید نیوکلیک ره ته هوله آرون او جهفسریه رون به پروتین حسام ره از وینا به تبنی سینری دبینم و گرینگیا پروتینه سه گرینگی وینا جوات پرتوکه ده نویساندنه آوا کرنا شانه او تبنی لاش در باسی دارشتنا مسئول که دبن او ده برهمداینا هیموگلوبینه ده علی کاره هر سی گرینگی خوز بگرینه
دەرباسی داڕشتنا شانەیە یانژی ئالیکاری ئاواکردنا شانە و تەرنێلاژی دەرباسی داڕشتنا ئاماسۆلگەیان دەبن ئاسی سیاژی دێ بەرهەمدایینا هیمۆگلۆبینا خوێنێ دە ئالیکار بەوێ ئەوایی وێنەیەمەی چارا بداوی دەبن ئەم وەرێن پرسێخوا بخوێنن و پەبدۆرە هەڵبگرن گۆم چارەسەر بکەن پرسێمە گەلکی وێ هێسان بژبەر گۆ وێنەیەمە گەلکی هێسان بوو گوشوەگە جوورا بوون و هەمتشت هات خویاگرن ئەس بێتشکی زەحمەتێتی نەبوو پرسایە گەشتەر دێ ڤالاهیên li jêr bi têgehên gonca dagire valahî yekaniya bingehî a daraştina protînê ew jî asîda amonyya wekana me got ma protîn ji çi pêk tê ji asîda amonyya valahî ji asîdên amonyom pêk tê zatê wê nayê herdû pirsa min ere yanî yek asîda amonyom bersiv dide a di dwa jî protînê bersiv dide asîdên karboksîlîne glisîrol cureyek protîn di avê de nayê bişaftin çi bû protînê got nayê bişaftin di nava avê de yê lîfî bû temam ji wer diyar kir li ser dapê bersiva rast hilbijêr protîn di tevnê sinêrî de ji protînê çi ne nükleik bi fosfat yan jî bi ron akîjan bûniya dawî me yê ron dema me mîna kanîse me got di tevnê sinêrî de bi cih dibe ji çar bazinên kerbon pêk tê çi bûn her çar bazinê kerboyên steroîdî rûnên fosfatî bûn yan jî rûnên şekerî bûn yan hormonê zayendî bûn hormonê zayendî ji ber goyê steroîdî bûn ew ji cûreyek ji rûnên kom e di por de tê dîtin çi por de tê dîtin kolajîn wela globolîn wela kiryatîn di por de tê dîtin li vê de me ji wer diyar kir ew jî cûreya lîfî ji yê hêsan ji yê protîna forma van pêkhateyê li jêr binivîsînin asîda ron ewaya jî me ji wer nivîsand heger tu veger bixwazit bibîn di rûpela sî û di dwa de tê bibînin ji cûreya duyem cûreyê rona a din asîda nîviş ki ji wer hatiye diyarkirin ew jî di zatî rûpelê de asîsiya glisîrol ew jî di eynî pelê de ji wer forma wêna danîne bi vî awayî wêneya me bi dawî dibe tev lî çareserkirina pirsên me ez bi hêvî me got we sûreceyê girtiye û bi min kêf û xweşiyê de